Me mo bibi akwaba the by emergency Ghana TV so ene ye try your story no so last 2 weeks ye the story be ebro efa ye mami ana say sister bia niku ato nananom e won sie do ibusiafo no aye o madwin say japade no omo man ne chefa ana se ne ba echefa ene ye to story no so ene waba be piemu e wo fidiem hase oni OHENENI e wo Sompa TV ana se Sompa FM edidi nkomo na sisi ano wabedi nkomo afa asema sisi ebusiafo no eka edi afa na ye kai se OHENENI ka che ne se onko no nkobo ne busiafo amane eni nti ene waba asema ne busiafo aka edi afa asem no ho ena asema bema no so ebusiafo aka edi afa nti yesem ne beko ne akwa kohwe video no aba ye ba na edi bibia atoa so o comment there ehu hia me pa eni nti fa comment eba comment section as na subscribing so emfa emame na senso emfa ma afufo no yenko ni ko hwe video no emfa sisia madam eti say yankopon adoma uku na kra ne friends yi Freddy Kamwa na ote na emene ne tia na ai adansi sikaman yo bla na nya ne ba bi ko ni tintin ni tietiem nyina asa busuafo no peso mo kire say ababa wo etani etu oni chefa bia oni ku japade enti ni nua abrante owu ye ni nua afa neema edi atem ema obai kram so nya no beku no enti yeso ontwa so no omo mfa na wonu so nkobo na busuafo ayi bumprugu ha mane so kobo ma mane no mse wabagi wo de hye afiri ensem beye ne ho ade de ne betra santimem no owu na onua no mafe ne ye be kire mu ebe kire pusemu akese so ye tani dia na omo ka se yoa no watena se ko so ne wo ba akola na bo no so ti ebusa ne se de adwuma no betimi aye eno so yo bi a wotopan na wage besia ka sika betimi aboa no watimi dia start adwuma ne 5000 na mse no de minya eti e de ni 2000 e de ma no adofo mo ayen na ye mpa bi nkan na enye ne 5000 no fan ko start in business no nya ne ma ne mawom uku ni ane friends yi Paula mo yo a so ndi o mu wiase mu nipa bi ada nipa bia wonya santini de wontumi ne won kasa wo mu obi wiase age se nipa wo ya santini no obu na nye ono Paula mo anso nti ene be kasa santefo nye asantefo ye nipa papa ye do nipa ne ye won kurasefo obi eti se Paula amo ene nti ene be kasa ti asante nye ba bro ba ko pa katebone ba ko abafirem enti ne ye be ka bone afasante ho asante do nipa wo mani abie ye nipa yie na tribe bia wo benya Paulamu awenum bi ewom eti ye de ye hyebo a me ame ka se me ma 2000 eni eti mu a mo be boa yen ne be pe bia so ne so o se bibia be so a age 5000 no nya ne me ni nyina ma Paulamu a wo yere me pa twa wo ye no fa kan no ne yere ne ma wo mu ni na opipa koda mo brofo yi yanko wal ni free esrem nyeso wal ni kwatwe mpra o bra ni ko srem ko tue na ntwie ene niema koye ne ho ade efise no do bai ene yeso de ne bai na muso ni hurom mu huro no ene wako wale tani ni niana mo ma kabi ena we de ene ye de empenasem ene tani de empenasem na mo de sa na febra na ye na homete na ne yire dada woni na jai wasa ko ne ko twempna ene ne ko nyem ne kyese mo pamu abo ni dua yi se wonko papa na wu wo gene ne ho mo si betua da kaka na wono ko amatimi age no 2020 million ne ba no wo ba na nyasan afi no ya 5 years akola afi no nya 5 years no mo so meto adaka adwuma ben wo ye no ma gene 20 million mo chi sika ne wie dia ma pam ne se woni chefa e wa japade anim ye kofra ya Paulamu a e twa empoa e di atem ye de na makasi yi na ye de ye boa nipa 82,000 no enie ye de ma no ye sre
Ghana for any wiase mummy who obey mobo or see or the be to pano ne juma was sua na sikana 20 million na one the bed chair and say besia lo what you do juma ya chino to go 5,000 dia na fe what be a clear loan no the be a starting a juma ya pa mo chewo ba ko fo enkwa sanction na me ni kata epa mo cho bebre mo me adom wate mo mra pa na mo meboa e atiatina accountant fofra enya okan e die sika kan no oh tiri ho kaska anti sanso afa koma ka first accountant abrampa famano tina je kanu eti maame me mo akwanya no kasawai so obi ato obi akoma so no mo beboa wa na firi se oba akwan no wafre o papa no me pa try from die ne simu ano so me from no papa mo say de abusia na ye na eyo mo ya pa na omo onua na ofre ka se papa na beja maware no oni ba bia papa na begina ja maware ena afi no go omo hiam se bia o ma akra no bibia kenu kwato ko mbeji misika asemu ni but on de oni hwe a o de be ye omo o kesi a hata so ne bedi mene omo asewa ma omo nti na me firi akodu ye nso no bibia na me mekunu no yeze ho fo no se omo bo chenko o dan ba kono na omo hwe program na ekoso no se mekunu no kitwa no frɛ ho no ma omo tie se me betra radio so bo mekunu mpranfo din me ba me bebo mekunu mpran ma ye sister ba okra so kwakobom de na se me ba no mambo mekunu pra bia di wa e di obenam so mko wale papa e di amo chere kana se akran ko ma na metete nsa na taafo na mebo mu din ena eze ai adaka ai me free akoye no ena menu ka ze omo ka ze sika no ni amani nyina do matonto ni amani nyina papa no car ne motos na ewo bisan many fie ne kranka ho o maton ni amani o matonto enti me wo ho audio kra wo ha me record pa me ne ka me record no se adansi odi ne kasa o ka chenzo be record no man kan chenzo nti wo be bon wa wo bi ya se be wani ma abuasi memo ba o matonto ne amani nyina na mo so ma me de mini pro nto mo mfa ma aviso me de nyankopon enhira mo onya mo kesi se me de ma semba ya maja mo hiani mini bia mutimi di mani kama asema me de me ka just na wa ha mu no emiam biem wo ko awu agyawo oba kurafo a wotu ba bi e na brantie be wale wa ya ye usei aye yie nyenyo na dia wale ba Ghana na Ghana form apa wale dodo ya dwuma fa won sa ya dwuma na be ba mi ware be ze mato distance bank am pese bank am ko de me de oba san ko school oba so san ko school no distance I don't know. Can I onya do mpo be na ekuretu na no. Mr. Champon 2 minutes untu for na yenya no kwa na yenko ekesi no. So no me da se me che tie phone na phone nyina. Sister Sabio asemo ya etu we ya odeba ha sei. Aha sabi enyo abusuafo ni Sompa FM. Nenso Sompa ede adoyenko a na wo mu eye wo ba ya wo de wasem ebeto sofmame anim ambopuniti wo hye wo bo ese bra edase edano nso na ba ya wa ya mo nemo ne mpesa meka ne se ne wo ka chewo ni nyina ni di so awade afato enchen fi se wuti ankoye yie ewo ho a dwon ho na mire ye esem no Unyakopon no ankasa ebe mo bi ena wo kan bi say wo be say oye distance wo betumi atopa no asa ko weekend distance no wo betumi aye ena say be wo mo nyiska ni nyina at once wo de ka na wo tia na kakra na ye kan ye kan say wo trasi ye emawurade na futo ya so mama ede ma wo no wo fa emo be fi ba bia ba ya okra nanka wo nka bi hyemu esro wo mo ya wo saa kro no so na wo kan eni wo bia eni nkomo eni wo bia enkokontokwa tie ma me nso bia gya ye boche nko wo bi fi se wonim ni odo na wonim ni otawo 2 minutes is a champion di si wate
Tino bro wase no Nyankopon beye me wase. Baba enko. My lady me da se pi nyame nhira o. Se yenua be de nasem ebeda osu ni sun kire o. Wa amanani entutu anka ne nsem. Enye ba bia na wokọ a wonya ne saa. Aha de nyame afa so aye. Na kakra beka kire ne se my lady de waka kire ni nyina no na won hweso san se aware aboma bebre fom eyetire de bia mekasa aware no eya yedi no ni ogina ne na so wo ye oba na wunyina ye na akwa awade a age miracle bi ene be ma ne ma toto ye ama san se oba wasa wo ye adwuma na ode wo ho to yie ansa na empo wo se obadwena awade ho a wadwene yenua be ne nsa kan bibi okwa akwhya ase foforo ne ebetumi aka nsa o ma nani na ho na onyina yie no gina yie nyame ya adom no otimi gina yie a ena be ma papa bi ba be so ne nsa ebi a na ode bi ba be ka ho na enye se ode bi ba be ka ho de ene eminua ba mesra wo yemfa pe enkonko be pe so bo aboso ne hwa wo ma omunyini a eno ne adom a nyame ede adom wo my lady me das eno ano no asem OHENENI aka no eno ano no sisi ano ebusua no be ma na ebusua no ayo madwinse japade no omumma oba ni bi esanse oyeteni enti no omo ya santefo oba ni eyeteni enti no oni chefa ewo japade no na ansa na lady ne ebe kan wo first video na say story ba kunum no oka se be ma no na one ne wife ejai nanso eye na se na ebusuafo ema wife no ne ejai no mo eye kuna ede ma be ma no na mi bisa se na be ma ne oba na ejai ampa anase na be ma ne ene oba ne enyaye ntisisi ano oba no omusi chafa no omumma ne bi anase ni share of property no omonyo emergency oba ne de omo be ma ne de ntisisi ano my lady e de ato oba ne ni se onjai japade no emfama ebusiafo onjai bibie mu na on focus na on hwa akola no na ejaye mo ano na ejumo opese oye no na ontimi enye na on fan hwa akola no ebusia de so my imagine so mumma japade opa fiso bafom omumma esanse unye omukrom ni ebusia na omaka cha odeda nti to me ne de my lady ne ha ne ho nka se na meku on forget na on nam the baby ena se oye na adwin kwa se obeku ho kwa na sisi a ono na ebusuafo se omujai ebusia no ema okese no nti to me ne de oba no enjai bibie mu na ohwemu na onhwa akola na bibia entimi entodi emfama ne side no na ebusia no onde omumfa japade no no mumfa yede omode beye omo ene japade yede ehi omo nti omumfa no mumfa yede a omo pese omumfa ye aha ena mede mo ebesi na mekasa hi gusa emergency Ghana TV so subscribe na like na dani deni ayeba na the comment so e dey aba comment section no asina hyen so emfama unwie bi edi ameji so ane keche mami esi enesin yebesanso edin shemu ewa. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete.
price and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.